Mwache me mwakwaba midindi efia amankwa tamaklo na wotu from eni wo tidbits and as a health tips a yede ebro Adom TV bedroom no na wotu we ye post traumatic stress disorder idino sopa na enenso akonya na ba se clinical psychologist Dr. Adom oboye na post traumatic stress disorder boy di ho enkomo PTSD dog me mwakwa baby yeah and so me dey say massa share wo na ayi we di anu ode pa o post traumatic stress disorder trauma exactly stress they no so ye dey post traumatic stress disorder na say edi kan trauma biasi inti trauma na si ne trauma na cry trauma ne how bia ebro so ato te say ka kwanhia umu ahunsie nka bi nhyiemu onya ka kwanhia bia ebi mpa edi udem na asa obibi e na afei so say okromphobia beto ahye wo so me ntwa no mpo me chance on video bi a papa bi so se ne yere ko awoso ye ni CS say utie video no de omo kana na ye no I paralyze nti be me su eno so ye betime de na ahye we mu bi nti esanse eye traumatic situation e man no in fact trauma is subjective because there eye ade a eso e hawo no ebi asa ade na etu obi fofora ha no nanso trauma trauma te said the wo kan free ho na yire no said the ode no ko enye sa na ode no ba nti no nso aye traumatic amano nti aye ade a aye how kese abeja no eno nti na wo su na no nso wo ho na apart from say trauma no ato no post say trauma na chi no say obusuani bi afiri mu ke yesu abroso ayenye no de. In fact, even before a no cry, near Swaja, a no drew I aside the atwaso. Now so be or wha a bay bosumi and some bosumi sia empo a fiachino. Na still, as some see and no dear year no. San as atin cana no gusunya or da or na or danswa or Sunday also Sunday na de see na obunika se flashback no nya enoa ho flashbacks nti no ni post traumatic stress disorder no say aboabo anu musuaku e kabom na ebeto ne so nti e ma no ye disorder esan say de abobo so nyina se bi to sabio ababa wa bia wa ye babunu a obi akoto no mo na waje ne babunu afiri ne nsam afei nso ya se ya twintu asi so ya chechire ya katawa no ebe etumi ya o ya shewusa enti ebi kra asem ne si 10 years ago and so still now kaya we share obi osan we share ni pakro na ba bia obefa bia na ye o te se eda no a esi ye no ne ye frɛ no post traumatic stress disorder ene na wotu ye won komodi enti ya bone tofa ye hunu ni sei no ade chie de na ye be hwe ni enti se ye hu ade krono ban a na afi ya hwe de edeba enti ye be hwe de edeba na ewia a eto aso a na bia ya hwe insunsanso e de di wo ho science okay ne etna ye hwe de edeba aha enti nkomo a ye di ne na wotu ye mu ni osi post traumatic stress disorder ti ya hwede nyina bɔ no tofen ɔtena so nyame ya adom ahia ye ne yɛhwɛ ne a ɛde saade no ɛba mede yɛfia amankwa tamaklo